اول چھُ قرآن مجید کرن بیان ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا تُہۍ بنیو کائنات اندر پروردگارس قرض حسن دِنہٕ وٲلۍ پروردگار چھُ قرض حسن ونان تتھ یُس مال رۄب گوٚمُت دِوان یُس مال چھُ رۄبن دیُتمُے یُس دولت چھُ رۄب گوٚوٕے عطا کران امی مال اندر خرچاو امی مال اندر دِ رۄب سٕنٛدِ وتہِ اندر ژٕ کر مسجد تعمیٖر ژٕ کر درسگاہ تعمیٖر ژٕ کر غریبن مروت ژٕ بن صدقہ خیرات کرن وول ژٕ بن زکات دِنہٕ وول رۄب چھُ بیان کران ژےٚ دِتُتھ قرض حسن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ ات کیا کری پروردگار یل ژٕ قرض حسنہ دِکھ ات کیا کری پروردگار یضاعف لکم ات کر چانہ خاطر دگن پروردگار یعنی چانس مالس کر دگن پروردگار چون مال بڑائی پروردگار ام سۭتۍ گژھِ نہٕ چٲنِس مالس کمی ام سۭتۍ گژھِ نہٕ چٲنِس خرچٲمٕتِس کمی بلکہ کر چٲنِس مالس دگن پروردگار یہ کُس چھُ وعدٕ کران چھُ وعدٕ کران قرآن مجیدس اندر پروردگار اگر یہ جے کے بینک آسیا وعدٕ کران ژےٚ تہٕ مےٚ آسیا ایمان اگر یہ بدل کانٛہہ آسیا وعدٕ کران ژےٚ تہٕ مےٚ آسیا ایمان مگر یہ چھُ رۄب کران وعدٕ ژےٚ تہٕ مےٚ چھُنہٕ ایمان ژٕ تہٕ بہٕ چھِنہٕ اتھ وتہِ اندر دِنہٕ وٲلۍ یتھ وتہِ رۄب چھُ وعدٕ کران بہٕ دِمے دۄگنہٕ کٔرِتھ بہٕ دِمے بڑٲیِتھ کیازِ سُہ چھُ شکوٗر قدردان پروردگار تٔمسٕے یوت چھِ قدر پتہ مےٚ کمہِ انداز چھِ قدر کرٕنۍ پننِس بندس سُہ چھُے قدردان دنیا چھُے نہٕ قدردان دنیا چھے نہٕ چٲنۍ قدر معلوم دنیا چھُے نہٕ چون بناوٹ معلوم یہ سورُے چھُ زانان ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ حدیث مبارک چھُ بخاری کے حوال روایت چھُ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن میں بوز الزبان درفشا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور بیان یس خرچاون وول یس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ اندر دِنہٕ وول أمِس کوٗتاہ اجر ثواب دی پروردگار من تصدق بِعِدلِ تمرة ییٚمہِ اکھ یا اوٚڑ خٔزٕر خرچو رۄب سٕنٛدِ دربار 50 رۄپیہِ نہ حظ 50,000 نہ حظ لچھ نہ حظ 10,000 نہ حظ ییٚمہِ اکھ یا اوٚڑ خٔزٕر دیُت رۄب سٕنٛدِ دربار یہِ اوٚڑ خٔزٕر کوٚرُن خرچ رۄب سٕنٛدِ دربار مگر من کسب طیب یہ خرچوُن طیب مال اندر یہ خرچوُن پاک کمائی اندر یہ اوس نہٕ پھٕکھی منٛز ییٚتہِ چھِ تِم تہِ علاقہٕ وۄنۍ کٔشیٖرِ منٛز دپان اوترٕ ترٛووُکھ أکِس جایہِ ریڈ پُلیٖسن دوٚپُکھ یہِ وٹہِ یِم بنگیون دوٚپُس أکِس زنان نفرن دوٚپُن یہِ چھُ مٔشیٖد خٲطرٕ یہ ڈور چھُ مٔشیٖد خٲطرٕ یتھ مہٕ کٔرِو یہ چھُ مےٚ مسجد خٲطرٕ تھوٚومُت اِنّا لِلّٰہِ و اِنّا اِلَیہِ یِم چکِکۍ تہِ دپان مسجد بناوو أسۍ تھاوو نعوذ باللہ سُہ مال یُس سوٗدُک چھُ سُہ مال یُس ڈرگہٕ پٮ۪ٹھ چھُ جمع گژھان یُس پھُکی پٮ۪ٹھ جمع گژھان اِنّا لِلّٰہِ و اِنّا اِلَیہِ حالات تو نوبت چھُ واریاہ زیادٕ خطرناک حالات چھُ واریاہ زیادٕ انٹوٲڑ مسلمان چھُ وٕنکٮ۪ن گِریومُت مسلمان چھُ واریاہ زیادٕ زٔمیٖنس لارنہٕ آمُت پننیو کارِ کرتوٗتو سبب وۄنۍ چھُ مسجد تہِ یِوان کیٛاہ دِنہٕ چرسہٕ پونٛسہٕ مسجد یِوان پھُکی پونٛسہٕ لاگنہٕ سوٗدٕ پونٛسہٕ لاگنہٕ مسجد شریٖفس مگر رۄب دپان ییٚلہِ خرچاوکھ من کسب طیب یہِ گوٚژھ پاک مال آسُن یہِ گوٚژھ نہٕ آسُن مِلاوٹُک مال حالات کۭژاہ چھِ وۄنۍ اوس تۄہہِ آسِوٕ بوٗزمُت تۄہہِ آسِوٕ وٕچھمُت صحیح اندر گوٚو اکھ شخص کورِ مارن أکِس کورِ قتل کران قتل چھُ پاے کِتھ پٲٹھۍ کٔرِن آز تام چھُنہٕ بوٗزمُت یہِ گردنٕے ژٹنس وۄنۍ اوس سہلٕے گردن ژٹُن پتہٕ کٔرٕن پیٖسن اندر تقسیٖم پتہٕ کٔرِن پیٖس ڈسٹربیوٗٹ الگ الگ جایَن ژوٗرِ تھٲیِتھ مگر اللہ تعالیٰ چھُ قتل نوٚن سُہ چھُ نوٚن کڑن وول تٔمۍ کوٚڑ نوٚن پروردگار کٔرِن تتھ سٲرسٕے یتیٖمن لواحی کٔرِن صبرِ جمیٖل عطا موسوٗم بچی 30 ؤرِش وُنہِ نکاح کرنے مگر حالات وٲژ کٔشیٖرِ اندر تہِ گٔے وۄنۍ تِم قتل ییٚتہِ رۄنٛگٹھ چھِ کھڑا وجہ کیٛاہ
یتک مسلمان دپان مے گوسم پونس آسن مے گژھم دولت آسن پتہ امن حرام امن حلال یہ حرام آسا یا حلال آسا بس امس گوس پونس میلن امس گژھ دولت آسن امس گوس بنگلہ آسن امس گژھ گاڑ آسن امس کیا مسجد کرن امس کیا درسگاہ کرن امس کیا باقین چیزن کرن امس دپان مسجد خاطر امس دپان درسگاہ تعمیر کرن اتہ پڑی چون بچہ سورہ بنی اسرائیل یہ پڑھی وبالوالدین احسانا دپان مولوی صاحب پوز پڑھن مگر امس یوس میٹرک ایگزام ناز امس ٹی ڈی سی امس نیٹ کرن کوالیفائی امس AEES دن ایگزام یوس نز پڑھی درسگاہ ولدیس توفیق آئند پروردگار بنن ڈاکٹر پتہ بن پانے دیندار پتہ پڑھ پانے قرآن مجید پتہ ڈاکٹر بنن دپان مالس پہ جناز دپان مے زنگ لرزان یہ بنان تیت انجینئر یہ مالس ہکان غسل دت یہ مالس ہکان جنازے پرت کیا آسان ابتدا سے پنس نیچوس سو تعلیم و تربیت کرمت یم سب ام سن نیچو بنیا فرمان بردار آج بے وفائی ہر طرف نظر گھن وجہ دین نش دور مسجدوں نش دور درسگاہ نش دور مسجد کرو پنن محلن اندر آباد مسجد بناون سال مسجد مینور کھاڑن سال مسجدن پور کھاڑن سال مگر مسجد آباد کرن کاریدار دوانا معاملہ